Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta na stadionu z Dežele, kjer se bo odigrala edina nedeljska in hkrati tudi zadnja tekma 15. kroga Prve lige Telemach med Celjem in ljubljanskim Bravom. Torej Celjane po četrtkovi odlični partiji po zmagi v Evropi proti Poljski legiji z 2-1. Danes čaka prvenstvena preizkušnja proti zelo dobri zasedbi Brava, kajti Bravo je trenutno na visokem tretjem mestu. Ljubljančani igrajo zelo konstantno, kot smo lahko slišali že v našem studijskem delu programa, 24 točk, 3 točke manj od drugovrščenega Maribora, ki ima seveda tudi tekmo več, no Celjani kot vodilna ekipa prvenstva. Potem Šturm, tudi Škinas Karničnik, tokrat strelom po tleh, in tudi tokrat je bil pripravljen Uroš Likar. Težko zdaj Ljubljančani sploh pridajo do žoge, odlična podaja, priložnost, to da zgrešil je Franko Kovačević. Tak sodi 96. tekmo v prvi ligi. Zdaj dobra podaja, pa takojšen strel Jakupoviča, pa zdaj Njeto, hitra poteza Španca, še vedno Njeto pred vrata, tam je bil Šturm, Kvesić išče položaj za strel, pa žoga mimo vrat ostaja, 0-0. Pa poglejmo, Kvesić v sredino, zdaj priložnost za Josifova, pa strel mimo vrat. Dado leži na robu kazenskega prostora, Selan pa je zadev zunanji del mreže. Babula, dobro se je znašel tudi Škinas, zdaj izgubljena žoga Karničnika, Pečar in prvi strel Brava na tekmi v okvir vrat. Strel nekoliko prej, pušča prednost zdaj glavni sodnik Borošak, tekma se je razživela, na to smo čakali. Jovan, lepo zdaj Gašper, Jovan, vratnica! No, potem pa strel še Selana in ostaja 0-0. Celjani kombinirajo, to da zelo malo prostora. Vidimo takoj reakcija Šiškarjev, zdaj Vidović lepo potezo za občinstvo. Vidović in sijajno ponovno Uroš Likar. Izkušeni 33-letni napadalec, ki je prišel v Celje prav iz Brava. Njeto, nevarna podaja Njeta. Kovačević do priložnosti, na koncu le kot. Vidović s podajo za Lisakovića. Lisaković se je nemudoma odločil za strel, pa brez kakšnega učinka. Karničnik, Kovačević je imel super priložnost in tele številke. Konec srečanja proti Bravu, 0-0 brez zadetkov. Kakšen bi bil vaš komentar srečanja? Ja, prvi polčas nekako popolnoma pod kontrolo Bravo, dejansko ni še stvaril nič. Drugi polčas je bilo malce več gor dol. Ker smo imeli tudi to eno stativo, mislim, da tudi edino priložnost na tekmi, ostalo smo, lahko rečem, bili dobri. Ampak ja, poskušali smo na vse načine, da probamo zabiti gol, ustvarjali smo si priložnosti, nažalost danes ni žoga hotela v gol in nič, gremo dalje. Zdaj, ponavadi smo vajeni Brava, ki visoko pritisne svojega nasprotnika, danes povsem drugačna podoba, malce so se povlekli nazaj. So vas tudi iz tega naslova morda nekoliko presenetili? Pa ja, to marsikaj tudi pove o nas, da dejansko igramo tekme na 3 dni in 3 nasprotnik, pa da nas čaka na svojih 20-30 metrov. Ampak vseeno, bili smo tudi tekaško v duelih, mislim, da danes dobri, da nismo njim puščali to igro, ki jo oni igrajo ponavadi, ker vemo, da so nekako močni v teh drugih žogah, hitri v spredaj in ja, mislim, na koncu nismo zadeli in ja, pika vsakem. Sedaj sledi reprezentančna pauza in medtem ko vaše soigralce čaka počitek, imate vi jutri na Brdu zbor in pa 2 izjemno pomembni tekmi za konec kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Ja, res je, sedaj nas čaka ta, lahko rečemo, odločilna tekma s Kosovom, kjer se bo že marsikaj povedalo na tej prvi tekmi, ker enostavno moramo zmagati, druga nam ne preostane. Mislim, da bomo tako tudi šli v tekmo, imamo sedaj dovolj, mislim, na 5 dni časa, da se pripravimo, da se zregeneriramo in
ja, se vidimo v Stožicah v soboto. Kapetan, hvala in srečno. Hvala. Točka proti vodilnemu moštvu Prve lige Telemach. Kako zadovoljni ste z današnjimi izkupičkami, pa kakšen bi bil vaš komentar srečanja? Ja, mi smo danes prišli tu v Celje z namenom, da osvojimo točke. Zato smo malo postavitev in naš plan igre smo malo prilagodili vsemu temu in pa smo se malo bolj v zadnji kompaktno postavili, prežili na protinapade in odbranili smo vse celjske napade. Na koncu smo osvojili točko v Celju, kar je za nas veliko in gremo na odmor 100 točko več in to je to. Prav ta vaša podoba je danes bila predvsem presenetljiva. Ponavadi smo brava vajeni visoko pritisniti nasprotnika, danes ste jih čakali, ampak na koncu se je to izkazalo za učinkovito. Ja, vse tako sem dejal, dejansko smo prilagodili plan, spremenili naš način igre in na koncu se nam je to obrastovalo za točko. Če pa pogledamo 70. minuto, naj bi se lahko obrnilo tudi povsem v drugo smer, kajti vaš soigralec Beno Selan je imel lepo priložnost, zadev vratnico in izid je ostal 0-0. Ja, tisto vratnico sem jaz zadev. Se opravičujem. Na koncu je on tisto odbito. Ja, sigurno bi se lahko tekma obrnala čist v drugo stran, ampak tudi Celje je imelo svoje priložnosti in pač tekma bila šla v eno ali pa drugo smer. Gašpar, hvala in pa srečno. A goalless draw against Bravo, who played much more defensively than we usually expect from them. What would be your impression of the game? Much more, no. I was talking to the coach, and I never played with 5 in his career as a coach, so this says everything. And that's why I said, okay, it's fair, this is your game, but after you're talking about you want to be in Europe or you want to be in the top, playing like this, you will not be in the top. You will not be a dominant team. You will not be a team that can fight for big things. But listen, it's fair. You're trying to do your game. But after, I don't want that they are coming and say, we have one post and we had this possibility. I had the feeling that we are playing a cup game, like a third division team, and this is my opinion, and that's it. But focus on our game, focus on what we could do, and I am so happy. I'm so happy with the performance that we did. We conceded very little. We were trying everything in a very reduced spaces, very difficult. And I said, it's not one goal is not changing me my happiness. The happiness that I have with my boys on the way, how they play, how they try. They were hungry, because today my message was, are you hungry to win? They were desperate to win. So I'm so happy that in life one bad news will not change my happiness. My happiness will change if we are not giving everything, we are not trying, if we are not hungry, this will change me, but the rest no. So I said to them, I'm so happy with them, and now they deserve 8+1. It was 8 days off, but I put a new rule. How many points we have difference with the second? I will give these days off. If we will win today, we was 11. It was a draw 1 point, so we are 9 in front. They're going to have 9 days off. Speaking about the hunger, your players definitely wanted to score. You had numerous chances, and I keep wondering what more could Celje possibly do to earn 3 points tonight? To be effective. To be effective, it means to score when you have the chance. We are not a team that maybe we prefer to have more selected actions that just cross just because we need to cross, because we need to score. We are not like this. We are trying to select the action because at the end it's more quality than quantity. Maybe you will cross 15 times, but with one striker in the box, you will not have a lot of chances. And we detect when we have superiority at the back, the crosses at the back, or the last pass, or first to move the opponent and then to have this last pass assist. So we are a team like this, that we enjoy like this. So sometimes we are not having 20 chances per game. We have 10, but with quality. And today, the quality finishing was not the best. It could be better, but this is part of football, and I cannot complain about it because this you cannot control. It's the same. I cannot promise victories. I cannot promise titles. I cannot promise points. What I can promise is the way how we play. This I can promise, and on this I'm satisfied. So what is in our hands, we did, and then we needed to be more effective. But this question will be for careful now with Franco, because he's angry when he is not scoring, so he will bite you if you talk about this. He did a fantastic job, and the same like the wingers. We tried, but today was not our effective day in front of the goal. I have to ask you this, the substitution you made in the first minute, we haven't seen this in a very long time. What made you make this decision before the game? Yeah, it's because I will not make one first 11 because of one rule. When I make a first 11, it's my decision, not because federation. So very simple. One rule will not change my first 11 or the players who deserve to play. Who deserve to play will play. Yevshina play in the league and then play on Thursday, 2 games in a row.
And then today I didn't want to start with him, so we don't have this rule, we need another rule. So, as I said, because the players deserve, not because of one rule. This I have very, very clear. Thank you very much and all the best in the international break. Thank you. Najprej čestitke za točka proti vodilnemu moštvu prve lige Telemach. Kako zadovoljni ste z današnjo prikazano igro vaših varovancev in pa z današnjim izkupičkom? Sej, tako kot ste videli, danes smo dali v spredje izkupiček, danes smo želeli v bistvu se postaviti na drug način, pridobiti vsako prednost, ki jo lahko dobimo napram Celju. Morate se zavedati, da so naša izhodišča različna, da so razlike med nami v pogojih proračunske ogromne in da zato iščemo na drug način rešitve, kako lahko pridemo do rezultata. Zdaj, če na hitro tekmo povzamem, sigurno so Celjani ustvarili veliko priložnosti, smo imeli nekaj sreče in tudi Uroš je tukaj izredno dobro posredoval. Predvsem pa v prvem polčasu bi rekel v branjenju pozicijsko dobro, ampak premalo igre proti žogi, premalo pritiska smo izvedli na Celjane in ne glede na to, da niso prepogosto prišli, ampak v bistvu smo pustili v zadnji tretjini preveč prostega prostora. V drugem polčasu rahle prilagoditve in smo tukaj uspeli več pritiska na njih izvesti, tudi več žog vzeti in bili v napadu, predvsem potem, ko smo žogo vzeli bolj kvalitetni. Tudi menjave so dale svoje in prišlo je obdobje, ker smo bili bliže zadetku kot Celjani. Poudarjam pa še enkrat, da se zavedamo, za kako dobro ekipo gre, da smo imeli v Ljubljani ponesrečeno tekmo, da smo se tokrat sigurno taktično prilagodili. Ni bil to Bravo, ki smo ga vajeni gledati na nek način, ampak za najmlajšo ekipo, mislim, na najmlajšo ekipo lige je pomembno zorenje tudi, da si sposoben tekmo odigrati na drug način in še enkrat poudarjam, daleč od tega, da je bilo vse perfektno, je pa res, da v drugem polčasu 20-25 minut je bilo pa tisto, kar smo v planu želeli in s tem smo izredno zadovoljni, ker tako, kot sem rekel, vsi vatli za vse klube, vsi pogoji niso enaki in mi se tega zavedamo in smo danes s točko izredno zadovoljni. Ko govorite o prilagoditvah v drugem polčasu, kaj točno ste imeli v mislih? Predvsem v bistvu težavo smo imeli, da v prvem polčasu so vsi trije centralni branilci prekvalitetno prehajali v igro. Tukaj smo pa v bistvu z obema tema sprednjima zvezdnima izvajali dodaten pritisk, potegnili zadnjo linijo višje. Naši centralni branilci so začeli kvalitetno delati globoke izhode. Na ta način smo tudi v bistvu v drugi polovici tega drugega polčasa v bistvu z globokimi izhodi kar nekaj žog vzeli in bili nevarni potem v protinapadu, ampak ravno zaradi teh sprememb v sistemu smo v bistvu bili malo preveč pasivni v začetku, ampak jaz to razumem, ker tako, kot sem rekel, ni to nekaj, kar smo navajeni, ampak če je Celje nas spoštovalo tako, da ni poseglo po rotacijah praktično nič, mislim, da je bil zgolj en igralec, ki ni standarden, je pa naše spoštovanje pokazano do Celja in njihove kvalitete na način, da smo tokrat se pa morali prilagoditi. Najlepša hvala, gospod Arnold, in pa srečno nadaljevanje. Hvala lepa.